pagi guys. Langsung disambut bukit ke gunung guys. Dari bawah ya, kita coba jalan-jalan ke bawah. Pagi guys ya. Hobi hotel. Sarapannya guys, cafe and resto. Dia langsung gunung guys, kayak di belakang langsung gunung. Oh kayak gini guys. Dia langsung gunung guys. Wah, langsung bukit villa. Luas ini. Masya Allah, bagusnya guys. Kolam renangnya guys. Dewasa guys. Begini guys. Oh ada water boom guys. Water mana juga.
puncak gini semua mungkin ya. Hotelnya sih rate-nya lumayan lah guys ya, sesuai dengan fasilitas lah, 600-700 yang 1 juta. Kawasan puncak kayak gini semua guys, banyak kan. Tapi kami coba random aja kemarin. Dapat di hotel. Lumayan lah kalau mau ke Bandung Safari Bogor 5 kilo. Masih terjangkau lah. Kan kemarin kita nyampe jam 11 guys. Dari Merak. Sarapan nanti sih. Nah, kita di lantai 2. Gila. Puncak sebelah di atas lagi ini, Taman Safari di bawah. Lumayan lah buat staycation tipis-tipis. Oke guys, demikian kita review harian di Hotel Resort. Terima kasih guys.